Čisto da vidite šta gasto tražilica vozi, upali mi svetlo. Na, široko, dobro ide YouTube, a, ludilo, sponzorisane emisije, jeli? Da. 500 eura, samo ovako, samo da pogledam restoran. Ajde donaci neka kaplju malo i meni, mamu mu jevem. Ja sve gratis i sve plaćam, pa imate srca i duše. I onda, a pazi, onda imam i za tebe, znaš, onda i tebi mogu pljuvati 200 eura. Ne, pa ti da meni ne daš, ja ne znam kako bi ja uspio da isfinansiram sve. Tako je, pa nećeš ti besplatno raditi. Jaoj. Za tebe sad radimo. Da. Ne samo ozbiljno, znači. Ne ozbiljno. Bez cigana, pape i slično. A daj. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ćao. Evo nas sa jednim pederom i sa gospodinom iz gasne tražilice Miro, njega ne znate. Uglavnom, idemo iz kafane i došli smo da probamo burgere, u Osijeku smo, Lipov hlad se zove, da kažem, hamburgerija. Ima tu svašta. Ima svašta, ali da kažem, došli smo po hamburgera. Idemo da vidimo njihove najpoznatije burgere koji oni preporučuju, ne znam kakvi su, ne znam šta su, ali vidim da dosta ljudi kod njih kaže da se probaju. Nisam ja tu neki da pametujem, tako da idemo po preporuci da vidimo šta se dešava i kakve burgere imaju. Ali si tu da probaš. Tako je. Ajmo. Jesmo nešto da pićem? Hoćemo pivo, ja i ti. Pa primo šta imate pivo? Osječko, Plantu, Gori, Budweiser. Pa evo ja ću Osječku uzeti, da, nema greške. Znači +1. Ja ću mineralnu. Što se tiče hrane, možemo hranu odmah. To ćeš ti, Da. U svakom slučaju ovako, šta ćemo? Bitcoin, King Slayer i chips šarana burger. Može, ja sam za. Da, to je to. Ja sam za, hvala vam puno. Generalno sam te doveo stvarno na mjesto koje slovi za među najboljima u Hrvatskoj. Vidi, ja ti verujem, znači... Ali želim da sam kažeš svoje mišljenje. Normalno. Radi ga ozbiljni kuhar, nije ono ništa klasično, nije McDonald's, znaš ono... Želim baš da kažeš ti jer jeo si ih po Srbiji dosta, a ovakve nisi mogao jest. Ovo što se radi od taj nekakav kao praseći, kao prasetine stavljaju unutra malo, vidjet ćeš, isto se radi na sporo. Onak krskava kožica, onda imaš taj čips od šarana recimo. Gdje si vidio da neko stavlja u burger? Čekaj, to je riba. Kao riba, da. Kao ipak su u Baranji. Da. I imaš taj King Slayer kao ko je ono napravio. Ubica. To je ono mesi napravo. Da. Budeš vidio, znači ono. Super, nema šta. Bilo bi neozbiljno da sam ja, sad tu se pravi pametan, ja ću da vas vodim negdje, brate, pored vas ovdje koji ste domaći. Dobro, ti ćeš nas u Novom Sadu. Normalno. Da, prostitutke. Seci. Opusti se ko da si u svom klipu. Pa iskreno opušteni sam, više mi se sviđa u tvom klipu. Pa vidi, meni se više sviđa u mom klipu što se tiče ovako, ne moram da pazim šta ću da kažem i slično, da opsujem i ovo i ono, ali sviđa mi se tvoj način rada opet, mislim, prezentovanje hrane je drugačije nego kod mene. A malo moramo biti ozbiljni. Tako je, a ja bukvalno prezentujem svoj način kako ja jedem. Znači kako užijem u hrani, ništa. A ovo mislim kad imaš ono po prvi put u emisiji gej osobu, to ti isto okej. Ali vidi, ja nemam ništa protiv da je neko gej. Mislim da me sad pipka tu po nozi sve i možda smo trebali samo zamenimo mjesta. Ali inače nemam ništa protiv. Šta? Ja oženjen sam. Ja isto, imam ih čer, ne bih vjerovao. A čuo sam ja da zna da bude paravan. Tako sam ja najviše. Da se ne brinete ništa. Pojeli smo možda po 2-3 kg mesa svako. U restoranu ništa posebno, bukvalno sad ćemo ovdje po burger svako da pojedemo, čisto da zamezimo. Sve dijetalno generalno, mislim sem piva, možda pivo da kažeš je malo tečne kalorije, ali nisu strašno. Sve u malim količinama. U krajnju liniju molim da pišete u komentarima, mislim znam da je to tvoj kanal, ali mislim ja primjećujem da si smršavio jedno 10 kila. Sigurno, da. Znači podržite čovjeka, znači cheat day, to treba podržati. Ja ću ih sad složiti pa ću doći s vama pa ćemo malo to isprezentirati. Slobodno. Može, hvala. Da ne bi ja sad tu nešto palamudio previše oko burgera, gospodin je šef, da kažem, kuhinje, može da nam predstaviš slobodno i sebe, i burgere, i restoran, i tako počne. Kao za početak želim svima srdačnu dobrodošlicu, što ste omogućili neki mali PR ovdje, neke umjetnosti što mi to radimo sa našim burgerima. Naglasak je sve na svemu da je to sve od 1 do 100% domaće proizvedeno, dakle od umaka koji se radi na bazi domaće majoneze do
mesa koje sami meljemo i proizvodimo burgere, do peciva koje je isto posebna receptura od Ivana Đukića koje isto sami proizvodimo. Dakle, sve je ovdje homemade i tu im se jako ponosimo. Ovdje smo izložili 3 primjerka iz naše ponude. Prvi je sa čipsom od šarana. Njega pripremamo tako što ga kuhamo u dubokome ulju, potom ga malo začinimo sa dimljenom paprikom i sa soli. U njega ide aioli umak koji je isto domaća majoneza na bazi češnjaka i klasika povrće, džem od luka naš isto domaći koji radimo sa kavom i lukom. Drugi ovdje burger koji imamo, na njega smo isto jako ponosni, on baš ide full, njega ljudi dosta traže. On se zove Bitcoin, ovako malo upečatljiv naziv, jeli? Njega radimo sa skoro pečenim carskim mesom. Njega pečemo jedno 7 sati. Znači, znači jako se dugo peče. Povrće, džem od luka i kave, kao što sam napomenuo. U njemu je burger sos koji radimo isto na domaćoj majonezi. Malo je aromatiziramo sa kiselim krastavcima, dimljenom paprikom, senfom i tako još neki sastojaka koje ne bi odavao da ne bi... nemoj govoriti. Jasno. Ovdje je isto jedan dosta tražen burger, on se zove King Slayer, kralj ubica, jeli? To je jedan lik iz Game of Thronesa, pa isto tako malo catchy, moderno naziv. Moderna imena. Tako je. Njega radimo sa duplim mesom od 150 grama svaki, također sve proizvedeno kod nas, još domaće pecivo, burger sos koji sam već elaborirao ovdje, džem od luka od kave i svježe povrće, eto. Vidi koliko si ti ovdje sve napričao, ja sam opet gladan, iskreno ti kažem, malo pre smo jeli. Ne, jako si uspješan. Ovdje sam vam sipao još grevi umaka, ovo je vrč mali, tako ako se hoćete baš umastiti onako kao proper, kao što se jede burger, pa da se malo to zalijete. Vidi se da i ti praviš, sve znaš o njima, svaka čast. Znači, izgledaju stvarno perfektno, pogotovo sad kad ti sve objasnio, svaka čast, nema šta. Nešto gaću na ovaj Bitcoin. Nemoj se stideti, ej. Dobar tek. Okej, hvala. Ajmo probat. Ej. Kako meni uvijek ovaj najveći zapadne, ej. A nije da smo namestili. A Horza se baš potrefilo, on najviše voli ono odojka prasetinu, znači on je dobio to, on ljubi ovaj baš ono mesne a ja volim ovaj sa ribom. Da. Ali slučajno. Znači, stavljeno je baš bukvalno Da, slučajno. baš ste pogodili ono, to je Da to. sam pogodio svakoga u žižu. svaka čast. Pecivo mi je vrhunsko. Da sam ti rekao. Pecivo je na bazi maslača, prava brioš, francuska originalna receptura koju je Ivan Đukić primijenio ovdje i usavršio. Ovako je dobro pecivo. Ne, pecivo je neusporedivo sa bilo kojim pecivom kojim se Evo, ja ja ću sad uzeti samo malo peciva. Znači, pecivo je ono čisti maslac, meka, Da. onako sočno. Kao Nema veze s onim industrijskim pecivom. Tako je da oni se sabijena onako, Da. baš doslovce kao obor. Kao tako je, dobra usporedba, da. Rijetko se ovako osjeti pecivo od gore sa susamom, da osjetiš susam i pecivo, sve onako zajedno, lepo da legne. Da, jel Ne znam da li osjetiš da od ti gore. ne smeta. Da nije onako potudima. Da, baš je sjedinjeno sa zemičkom. Ovo vjerovatno svi vi koji gledate s Balkana ne možete baš probat. Nisam čuo da ni u Srbiji, a ni u Bosni da netko radi sa čipsom od šarana burger. Ja preko čujem. Da, tako da ljudi, prvo ta priča, onda ovaj džem unutra koji osjetim, umak, ovaj bijeli, ta hrskava riba bez mirisa, odkoštena, savršeno. Znači ono, doslovno, ovo nije po meni burger, ovo je nekakva priča, ono baranje i burgera spojeno u jedno. I ako ste ljubitelj nečeg drugačijeg, ribljeg, apsolutna preporuka, onak 9 što se tiče moje ocjene ove riblje varijante. A pazite, riba je, nije meso, meni je inače burger meso. Generalno, Da, jel? svaka čast. Molim? Izvolite. Šta? Je pričajte vi sami slobodno. Htio si nešto reći. Neka, ja ću treći. Htio si nešto reći za svoj kanal. Inače, on je rekao, naime, da će samo malo degustirati i to je to. Ali evo, ovo je dokaz. Pojeo je Dođi prije... kamerno vamo. Pogledaj kako je pečeno. Da. Znači, vrhunski. Vidi se, znači, crveno, iznutra sočno, pečeno od gore lepo, znači, bukvalno sav sok ostaje unutra. Da imam kapu skinobiti je, veruj mi, svaka čast. Da, to je bio cilj. Vidi, pretovareni smo sa hranom, ali bukvalno su pretovareni. I ne mogu da izdržim da ne pojedem sve. Svaka čast. Ali svaka čast.
evo Horzo, hoćeš ti si ljubitelj svinjetine, prasetine, kako hoćeš to. To je kakav je to komad unutra? To je onaj Carsko meso. Carsko meso, Tako, evo. potrebno. Ali ono na... Ja bih rekao najbolji. Najbolji. Jer ja inače volim to. Znači, moj završni komentar je kombinacija i tvog i njegovog. Razumiješ, sve što je dobro, ja imam osjećaj kao da se slilo u moj burger. Da. Znači od mesa, umaka, sastojaka, peciva koje je stvarno fenomenalno. I s obzirom da prvi put jedem ovdje kod vas i prvi put jedem ovdje, mene ovo oduševilo. Znači, kompletno zaokružena priča. Ali drugačija skroz. Drugačija skroz. I ovo je prvi put da sam probao burger sa odojkom. Da, zapravo da. Moram to tako reći. Znači, i to je mene kupilo na prvu odmah. Ja čim sam čuo što to je, rekao super, može. S time da on, iskreno, nije sad nešto da ga oduševljavaju burgeri, njemu stvarno mora biti naša fina guzica, mora biti jako posebno i jako drugačije, da bi njemu to bilo dobro. Evo, tako da je ovo... Zadovoljan što sam zadovoljio te visoke kriterije i standarde. Pa mislim čovjek je više od tradicije, to hoću reći. Ali, jel tako, mislim, jesam dobro rekao? Zadovoljio me. Sviđa mi se. Sviđa mi se. Vidi ovako. Ništa ja tu ne bi dirao. Ja sam oduševljen. Malo je reći oduševljen. Tebi svaka čast, vidi se da voliš to što radiš. Da je napravljeno s ukusom pre svega i da si svaki probao i sam ga i kombinovao da napraviš kako jeste. Nego što smo plasirali te proizvode na tržište, naravno da je bila isto jedan proces gdje smo mi to usavršavali, probavali kombinacije, dok ne dovedemo do savršenstva, tek onda plasiramo ljudima. Osjeti se. Kad sledeći put napravi neki novi burger, zove mene da ja testiram, pa čisto da učestvujem u tom procesu. Ja se nadam da ćete doći više. Hoću sigurno, često dolazim u Osijek i mislim da je ovo mjesto koje neću zaobići. Ne bi ja tu sad ništa previše da dodajem, oduševljeni su svi sa hranom koju što vidim. I ja nisam probao ova dva jer ne možemo, ali verujem njima dvojici. Ja sam svoj rasturio. Nadam se da ste i vi uživali. Moja preporuka je da dođete i da probate. Znači, greota je da ne probate ovo pecivo koje se pravi ovdje, greota je da ne probate meso koje se 8 sati peče, greota je da ne probate ovaj fiš koji je pohovan sa ne znam ja čim, sa ribu se ne razumijem, on je više rekao od mene, ali nemojte da promašite. Dođite, probajte, popite pivo, pojedite burek i to je to. Želim vam svako dobro, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni. Ne bih vas više zadržavao. Ovo je zaslužilo zdravicu. U zdravlje. I hvala tebi. Hvala ti majstore puno, obogatio si mi video. Hvala vama. Šta ti kažem?